amazina n'amashemero ngo tushangire ayishomero rya Rwebita Preparatory School muri Shema mbwanyuma y'amakuru go businguzi okoreko kwabeji ayishomerere bakozere kurungi omibuzo bye cyamushanju amakuraga gashemiza beji abazire n'abashomesa ahubwo kuba ahita karungi no kushemerwa kwango ahabwa abana bitukoraje kandi nko muzire impora shemerwe nisima mukama ahabwa results nungi nimanyangwa gagabe gatarman gitu nabwo arahanga nyino kubanza kusima mukama munonga tongera kusima mukama ahabwa results umwaka guhire 2025 abana bakozere byo munonga tuyina abana na batanu first grade abandi bizo mu second grade bahwayo kandi mwagu ahwire nabo tukakoraje munonga kunkato mwako gutwakoraje kusingayo so system yitu yene ne twetwa mwana tukoraje munonga kusinga mwaka yenyuma Rwebita Preparatory School baturene bakora kurungi omwaka ahagundi wabyasindi last year kai ni 5 na atumwa kugu ya ini 5 konkantu kora na manu kwenda omwagu waza kwija omwakugu tongere mamana munonga turi ngutwatunge nabwo andi turemere itanu tuzikozere mu minji mukaga mushanju inanzo turemere kubanza kusimba staff na management yona ya Rwebita abwa mana gubemba tekombana bitu mbyendi saje okusomesage no mu mwana yatakuryaje takushoma konko ugo mutindo boyemba gukora tumwana wo kubanza kusomeseza aha ine yabe yaherizo kana wakakoraje so I am so happy kugira ngo abana bitu bakozereje kutera umuranga uryabo batakaresere bana bawo babareterwe bita preparatory tuba shaping nabo bazo umuyihanga nkeri nabo bakoreje nkabandi ncyakare ihanga rutunga abantu abeje barundi amakuraga gashakwa Sheikh Abdul Latif.